Bank Nifty je sida support fazaba ma market je sum kumtharaga sigi support je sida fazana support ek torba mathak sakha si aina column buy tawgen khalam nang hodra bai tare sini option buying gi dadi he tho e ko nang hoda base ai hape lai tho inge de ko si je ma nang hodre ko yam tina fazaba setup ni 1 minute zum yeng bai wani 1 minute yeng trade to bai na te ko ngasi se trade am khak to re ko isam cham na short trade lama to bani kano da 920 short trade lo na to ai gi short trade se makhal ahum lei matam da chatpa ma intraday gi si ko adagi open interest da yengwa ma support and resistance da yengwa ma ngasi gi trade se support and resistance da yenga to mo de moin phaja da ne adubu aina habidi support ma pa da sida Bank Nifty ja stop loss yai gi ko short trade dal ge Bank Nifty je sida support ma pa sida kumthar eko kumtharaga ai di short trade dal je 920 da tawre sigi ma pa sida kai gumba toron ta di khwai gi base ne maram di yone sida resistance oina ek toron ba se sida su nai le na volume form tawre ade market je kumure halle sida support oni ek tawre ko amuka khale amu halak ma tanda support oni ek tawre ada market je sida jar kumthare edana jar kumthar ko matam sida kamai do gan da hanagi support and resistance seju fazana ek tawbire ko support oina ada aina mapada nga thokhinge da ko ai minimally ma dang thokhinge da short trade lo lo maga thokhinge da market sa yo le me adagi ai khalli jina 920 sumnagi samcham mayam to mai 920 short trade da tawraga horen market sine sida tarakpa matam da option buying macha ma sai gi tawgi na khalam aduga mapada nga hatang thoga sang matam da market se pai raga aina khalli dudi loin tawrame tawudu nang hodre na aduga ai gi short trade da mang le lek ani mo se disenga maga sani yang sani ga khara mai duga sigi kano se si ai trade se kathalage tawani ananta ka ke ko bull call spread to kenogi weekly gi haitare ngasi kakpagi maram je hana kakpalo raga ai ko ne explain toroki mere si sembe tuga sigi bull call spread sida sarana lupa kenong to me ahunga chamapan mo aduga keno dana intraday gi ngasi intraday gi short trade dal duna lising amaga khram mangi do ngasi gi se trade lobudi ayukta trade lobudi de ay utte maramdi habedi ayunta da ay da trade lobudo siga mayam da wa ngang no hone inge da soibu khurpa khara lakadra ina ba ada aina kai gi damakta ai gi position trade to ka ino habegi maram do lupa lising mari mukti tongi ko position trade to habedi magi maximum profit se lupa lising mari ga changara satrukla dumain oibne lupa changwa khatangai re ba magi maximum profit se we bull pull spread ke di maximum profit maximum loss and ma leidana ada kai me maram je atai gina tabu ko market se amtang yengo market se na handagi sidagi kakhalai bu khuka je mone si amta yaudri bu hanaki sahi da smaina ka bas market se adu ki mati ka gre market na smaina yungna kakhalak pa haiba se mi myam paisa tong mane waina tongi du maina ko aduduna moina profit booking to bagi timing am khala kane ko market sida afaba news laigera ko phanam laisanu to budo pull back abisi lakani bodo pull back se mayam na karawai de yengna ge kansida khoi technically ko matam da hanagi resistance adura market na sum ka khala ko matam da resistance gi manak yosilakpa habese profit booking toropaki magi kaino mane profit mayam profit booking to na bajagani ada sigi aigi bull call spread se kamai to ge kan sida aigi profit aigi maximum profit to yoshile so lupa chatruk mukti wali ko tobudabu sida profit booking gi magi mapa ma le yoshila panina aina haiba trade se exit to bane gyan dane ko aduna aigi di intraday gi di systematic to base tawi duga position di aina discretionary oile matam du gi matung ina ek tawe
Smaina aina ngasi gi trade se lore ngasi trade loidri sida kenom su yenghodre ne pung ahunga minute kunsa nipat ai trade no sin ngang na bu honai nge da yade ahunga minute tara ni kunsa nipat 17,000 Nifty gi trade am khoi yeng ko 17,300 CE ngang na ba hona ringai da bera ka bani sina ina kano to hingda bani ngasi je kai guma mata ke tawne ngasi gis intraday gi trade ama lore ai nong da intraday je maru ina trade ani lawi kai guma tam na ahum no bi hawi ko adai ne di hela ro adai sungai hela ro hoje pung ani ga minute nifu ga taruk sure ngasi gi di trade ano bam ta lawdre ngasa gi duna lore duga ai gi profit che lising ani ga chatruk sida gi brokerage charge ka khai do ki do wali ko lupa chahum khai do kadra adu ngasi je market se khara stable oigadra ne khan mane haibadi profit booking khara lakadra ne khan mane si bank nifty chu sagi mamang da nairaga laiba sa area sida profit booking khara lakadra ne khan mane du laktre ko fadana kare ado yam sathi na ka gre ko ado ai short straddle amtang thage tawbuni position ko haibadi kai go sigi short straddle se position di ko market sina ireng leng dre kana paisa tan du market sina yamna lenga ba hai tare ko high humdan tawta di paisa manga duni gi short straddle am thage basket ta aina thadui se 18,100 ki short straddle am thage 18,000 sorry 38,100 ki bank nifty da aina set to thamma bani sida 38,100 ki ko ठीक है मैं एग्जीक्यूट तो हो गया ओके सी ट्रेड से मांग ब्रा तोंग ब्रा है बदो हयेंग इंग